reka nkwifuze kugira ibihe byiza aho dukurikiranye hano kuri Igicumbi News Online TV, twizera ko mumeze neza kabisa mwese mubana natwe hano kuri Igicumbi News, kabiri channel ya YouTube. Ubwo ubana natwe umunsi ku munsi, twizera ko ukomeza kugenda umererwa neza cyane, nta kibazo na gito ufite. Muri rusange abantu mwese muri mu karere ka Gicumbi, mu karere ka Musanze, mu karere ka Rulindo, mu karere ka Burera ndetse na Gakenke, twizera ko mukomeza kugenda mugubwa neza cyane. Abari i Kigali, mu karere ka Kicukiro, Gasabo ndetse na Nyarugenge, namwe twabasuhuje. Ubwo abari Burasirazuba ndetse n'Iburengera bwaryo, yewe n'Intara y'Amajyepfo, ubwo twizera ko namwe mukomeza kugenda mumererwa neza cyane. Muri rusange nitwa Emmanuel Niyonizera Mustafa, nkaba ninje mu kiganiro Igicumbi cy'amakuru, akaba ari Igicumbi n'ibyasose mu itangazamakuru bigiye bitandukanye. Ikiganiro kikugeraho buri munsi, ukagenda umenya amakuru abagenda avugwa hirya no hino, tukagenda tuyazana ahangaha kugira ngo ubashe kuba wagenda uyamenya muri rusange. Hanyuma mu makuru tugiye kugarukaho nuko tubabwira ko umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda hariya i Rukarani mu karere ka Kayonza akaba yapfuye urupfu rw'amayobera, turaza kugenda tubira. Hanyuma kandi mu karere ka Rubavu, umwarimu yafatanwe icyangombwa cy'igicurano kigaragaza ko ikingije coronavirus cyanditseho Fayiza aho kuba Fiza. Turaza kuza kuba tubyinje. Hanyuma mu karere ka Nyanza nuko umugabo nawe wari ufitanye ibibazo n'umugore we wa kabiri yagize gucya ariyahura, turaza kugenda tubireba muri rusange. Mu gihe mu makuru ajyanye n'imikino, ikipe ya Rayon Sport iri kuza hano Gicumbi. Ikipe ya Rayon Sport na Gicumbi, turaza kubireba uko gahunda zimeze. Ni shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru iza gukomeza ku munsi wa 11. Muri rusange turaza kugenda tubireba, ari nako nkwibutsa ko wishimiye kuba wakwamamaza, ukeneye kwamamaza, sura Igicumbi News hano mu karere ka Gicumbi mu mujyi wa Byumba, tube twakwamamariza muri rusange. By'umwihariko ahangaha mu kiganiro Igicumbi cy'amakuru, turagenda tukwamamariza nta kibazo na gito kibayeho muri rusange. Ikindi kandi mukakora subscribe hano kuri channel ya YouTube kugira ngo tubashe kubana neza cyane, nta kibazo na gito kibayeho muri rusange. Reka duhite duhera hariya mu karere ka Kayonza, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Bavuga ko umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara, ni mu karere ka Kayonza, witwa Munyemana Ananias, yitabye Imana, ariko ngo yapfuye mu buryo bw'amayobera kuko atararwaye. Akaba ari gutyo gahunda zimeze, aho urupfu rwe rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 26 Ukuboza 2021. Akaba rero yaraguye aho yaracumbitse mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza, n'ubundi ngo ni hafi y'ishuri kabisa. Akaba ariko byaje kuza kuba bigenda. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza akaba witwa Nyemazi Jean Bosco, akaba yemeje iyi nkuru mbi, avuga ko urupfu rwa Munyemana rukiri amayobera kuko atararwaye umwanya. Urumva kari gutyo gahunda zimeze. Mu magambo yavuze ati, tumaze kubimenya twagiyeyo, tubaza abo babanaga mu nzu, batubwira ko kuri Noheli yiriwe ari muzima, ariko ngo bigeze ku mugoroba ababwira ko yumva atameze neza. Ariko gahunda zimeze. Hanyuma kandi meya yakomeje avuga ati ntibamutwaye kwa muganga, ngo bararyamye. Mu gitondo bamaze kwitegura kumutwara kwa muganga basanga yapfuye. Kari gutyo gahunda zimeze. Urumva kabisa ni ibintu bibabaje muri rusange. Yari yagaragaje nimugora ko yumva atameze neza, ntibayirirwa bamujyana kwa muganga, ariko rero ngubwo mu gitondo bari babyutse ngo bamutware kwa muganga basanga yapfuye. Akaba ari gutyo gahunda zimeze muri rusange kuri uyu Munyemana Ananias, muri rusange. Hanyuma kandi meya avuga ko bitegerejwe ibizava mu isuzuma ry'umubiri we, wahise ujyanwa ku bitaro bya Gahini muri rusange hariya mu karere ka Kayonza. Hanyuma kandi Munyemana Ananias yigaga mu mwaka wa 3 w'ishami ry'uburezi. Alala, kari gutyo gahunda zimeze rero hariya mu karere ka Kayonza. Ubwo ngo twavuga tuti abagize umuryango we bakomeze kwihangana, niko bigenda mu buzima, habaho kwishima no kubabara kabisa. Urumva yari arimo agenda arangiza kaminuza, kuko ari mu mwaka wa 3 wa kaminuza.
kari gutyo kabisa byaje kuza kuba bigenda. Ubwo natwe reka dutegereze bizava koko kwa muganga, ese niki cyabiteye, byagenze bite? Ubwo ni ugutegereza rero tukaza kuba tureba uko biza kuza kuba bigenda. Muri rusange akaba ari inkuru yavugaga hariya mu karere ka Kayonza, iri mu kinyamakuru bwiza.com, ko aba yakenera kuba yayisoma. Muri rusange akaba ari gutyo gahunda zimeze mu karere ka Kayonza, akaba ari gutyo gahunda zimeze muri rusange. Ubwo twavuga tuti Imana imuheruko ridashira uyu muvandimwe kabisa, ni gutyo gahunda zagenze. Hanyuma reka dukonsole duce twesa mu karere ka Rubavu. Mu karere ka Rubavu gahunda zimeze zite? Nuko umwarimu yafatanwe icyangombwa cy'igicurano kigaragaza ko yakingiwe coronavirus, ariko uburyo zanditseho ni Pfizer aho kuba Pfizer. Urumva abantu barajya kubaheshya bati Pfizer ni Pfizer, ntabwo ari Pfizer. Muri rusange akari gutyo gahunda zimeze rero, aho mu karere ka Rubavu nkuko nabibabwiye, umugabo usanzwe ari umwarimu yafashwe na polisi yikorera hariya mu karere ka Rubavu, aho yakoreshaga inyandiko mpimbano, aho yari afite ikarita igaragaza ko yakingiwe inkingo zombi za Pfizer, ariko gusa mu kuri iyi karita handitseho Pfizer. Akari gutyo gahunda zimeze. Iki cyangombwa kigaragaza rero ko yakingiwe muri Nzeri 2021, aho ngo yakingiwe ku kigo nderabuzima cya Bugeshi, ajya ku kigo cy'igihugu kwibaruza mu bantu bakingiwe. Muri rusange uyu mugabo witwa Havugimana wafashwe kuri wa gatandatu, ubwo yaragiye ngo kwa muganga kwivuza ku kigo nderabuzima cya Bugeshi. N'ubundi niho handitse ko yafatiwe urukingo rwa coronavirus. Hanyuma ngo ubwo yerekwaga rero itangazamakuru kuri iki cyumweru cya 26 Ukuboza ku gicaro cya police station ya Gisenyi hariya, uyu mugabo witwa Havugimana yemeye icyaha yakoze, avuga ko iriya karita kiriya cyangombwa nyine ubwongo ngo ni ikarita yagihawe n'umuntu atashatse kuvuga amazina ye. Muri rusange akari gutyo gahunda zimeze, aho yavuze ko uyu muntu wamuhaye iki cyangombwa rero ngo agiraga ngo azajye kwitabira ibikorwa bitandukanye birimo n'ubukwe bw'umuvandimwe we buheruka kubera mu karere ka Musanze. Akaba ariko gahunda zimeze rero kuri uyu mugabo witwa Havugimana wari umwarimu. Akaba ari gutyo gahunda zimeze. Hanyuma kandi ngo wamukoreye cya cyangombwa ngo ni umuturage wo mu karere ka Musanze, ngaho yamwishyuye ngo amafaranga y'u Rwanda agera ku 1000 kugira ngo amukorere iriya karita. Muri rusange akari gutyo gahunda zimeze. Mu gihe umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba akaba Chief Inspector of Police Bonaventure Twizere Karekezi, akaba yavuze ko Havugimana yafatiwe ku kigo nderabuzima cya Bugeshi, aho yaraje kwivuza. Muri rusange akaba ari ko gahunda zimeze rero kuri uyu mugabo wari umwarimu. Urumva birababaje pe. Hanyuma kandi yakomeje akangura abantu bose kubahiriza amabwiriza ajyanye no kwirinda icyorezo cya coronavirus. Muri rusange akari gutyo gahunda zimeze, kandi ngo bakirinda inzira zose ziganisha gukora ibyaha kuko polisi iri maso izabafata. Muri rusange nibyo, ariko nibyo akaba ari gutyo gahunda zimeze. Hanyuma kandi ikindi wamenya no kwavuga Imana ahise yashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yibikorera hariya kuri station ya Gisenyi kugira ngo atangire iperereza. Muri rusange akari gutyo bimeze. Hanyuma itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30/8/2018 mu ngingo yayo ya 276 ivuga ko umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo bwo ari bwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditseho igitekerezo agashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari byo, urumva yonona inyandiko cyangwa imikono asimbuza abantu abandi, urumva ahimba amasezerano imiterere y'ingingo zayo itegetswe mu gukorwa cyangwa ikigamijwe kwemerwa. Muri rusange akaba akoze icyaha, urumva akaba hanishwa rero n'urukiko igifungo cy'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda
agera kuri miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 y'amafaranga y'u Rwanda muri rusange, cyangwa kimwe muri ibyo bihano muri rusange. Akari gutyo gahunda zimeze rero hariya mu karere ka Rubavu kuri uyu mugabo wari umwarimu akaba akurikiranwa rero kuba avuga ko ngo yikingije coronavirus kandi atari byo, aho n'inkingo yafashe bigaragara ko handitse ngo ni Pfizer kandi ari Pfizer. Urumva abantu mugerageza guhimba mujye munabanza mu control muri gahunda zimeze ziti. Akari gutyo gahunda zimeze, kavuga ko rero umuntu wamufashije kuba ruriya rukingo yarwandikaho akaba ari ngo umugabo ukomoka mu karere ka Musanze. Ari gutyo ni umuturage. Ni gutyo gahunda zimeze rero muri rusange. Uyu mwarimu wa hariya mu karere ka Rubavu, ubwo twizera ko wenda kuba yamaze kuza kwatabwa muri yombi agomba gukurikiranwa, nyuma rero bakaza kwa barebese gahunda zari zimeze zite. Ubwo reka natwe tubiharire rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri ubu rwamaze kuba rwinjira muri iki kibazo muri rusange. Nyuma reka tuve mu karere ka Rubavu ndetse dusimbukira mu karere ka Nyanza. Nuko mu karere ka Nyanza rero bavuga ko mu kinyamakuru Ukwezi umugabo wari ufitanye ibibazo n'umugore wa kabiri akaba yiyahuye muri rusange. Umugabo imyaka 23 y'amavuko wakoraga mu kagari ka Rwesero ni mu murenge wa Busasamana, rero ukaba avugwaho kuba yari afitanye amakimbirane n'umugore wa kabiri, arakekwa kuba yiyahuye n'uyo muti wica udukoko, ndetse ngo akaba yabitengo n'amakimbirane yari afitanye n'umugore we. Muri rusange ubusanzwe uyu mugabo ngo yitwa Emmanuel Tuyishime w'imyaka 23 akaba yakoranga akazi ko kwita ku ngurube witwa ngo Valence Nizeyimana utuye muri kariya gace. Akaba nyine yiyahuye yanyweye uriya muti rero wica udukoko uzwi nka Rocket, aho nkuko uyu Nizeyimana Valence yavuze ko rero ngo bamuhuruje mu gicuku ngo bakamuga ko nyakwigendera arembye ngo ameze nabi, ngo hanyuma ngo aza kwihutira kujyayo ngo kuko byari ngo saa 9 z'ijoro ngo nibwo yahurujwe n'umukozi rero ngo bakuranaga ngo ari kumwe ngo n'abandi baturage bagera kuri 2 ngo bamubwira ko arembye ngo kuko akikwa ko yanyweye umuti wica rero udusimba witwa Rocket. Uyu muti ukawushirwa no mu myaka, kari gutyo bimeze rero hariya kabisa muri kariya karere ka Nyanza. Hanyuma kandi ngo muri uriya mudugudu ngo si ubwa mbere humvikanye urupfu nkuru, urumva ngo rutunguranye ngo kuko ngo ruheruka ni mu kwezi gushize kugushyingo, ubwo ngo umusore rero yari yaguye muri ruhurura, hanyuma ngo umurambo we ngo uza gusangwamo, waje gusangwamo muri rusange ngo kubera ko ngo yari yanyoye ibisindisha, rero ngo nawe yarakoraga akazi nkako Emmanuel yakoraga. Uri kumva ngo kandi ngo bakaba barakoraga ahantu hamwe. Urumva ni gutyo gahunda zimeze kabisa muri rusange rero hariya mu karere ka Nyanza mu ntara ya Majyepfo. Akaba ari mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ngo twavuga tuti bakonsole barebe kabisa ikibazo cyaba kiri hariya muri Busasamana, muri biriya bice by'intara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza, kugira ngo bare kuko iyi nkuru n'umunsi twari twayibagejeho yuriya musore wari waguye muri ruhurura ahanga, twari twayibagejejeho. Akaba ari gutyo gahunda zimeze kabisa. Ubwo reka dutegeze turebe gahunda ziraza kuza kuba zigenda zite muri rusange. Nyuma mu makuru ajyanye n'imikino, Gicumbi Football Club igomba kwesurana n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport imeze neza kabisa, ikomeje kugenda yitwara neza nyuma yuko witwa Rumami Marcel afashe ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ya Masudi Juma yatandukanaga n'iyi kipe, akaba yari yahagaritswe rero bigaba ngombwa ko ikipe isigara n'uwitwa Rumami Marcel mu mikino igera kuri 2 ifite amanota 6 kuri 6. Murumva aho igenda ibona amanota mu buryo bukomeye cyane, mu gihe Gicumbi iza kuza kwa yakira Rayon Sport. Nabonye numwe mu mikino iza kuba inakomeye cyane kuri uyu munsi wa 11 wa shampiyona. Nagiye mbona abantu bagendaga bawugarukaho mu buryo bukomeye cyane, bavuga ati Rayon Sport irakura intsinzi Gicumbi cyangwa Gicumbi iraza kubona amanota 3 imbumbe imbere ya Rayon Sport. Nubwo tegereza tukaza kuba tureba muri rusange ubwo byinshi kuri uyu mukino wa Rayon Sport na Gicumbi tukazabigarukaho.
muri rusange. Tubibutsa ko Gicumbi nyuma y'uko rero yahagaritse umutoza Rafiki Nshimiyimana wungirije, iraza kuza kuba ikina na Rayon Sport ishakisha amanota 3 kuri ku mwanya wa 11, mu gihe Rayon Sport iri ku mwanya wa 3 ku rutonde rwa shampiyona y'u Rwanda Primus National Football League. Ubwo n'indi mikino tuzaza kugenda tuyigarukaho mu makuru yacu atanditse mu biganiro bitarika. Mbashimire cyane, nshimire cyane we twabanye, nshimire cyane Bizimana Desire akomeza gukonsura gahunda za Gicumbi neza, twizeye ko nakomeza kugenda akonsurura amererwa neza cyane. Nge nitwa Emmanuel Niyonizera Mustafa, turaza gusubira mu biganiro bitanditse no mu makuru ataha. Nta kibazo na gito kibaye. Muze kugira ibihe byiza, muze kugira umunsi mwiza, ijoro ryiza kubaryamye, abari mu kazi namwe mukomeze kugenda mugira akazi keza muri rusange, mukomeze kugenda mugira ibihe byiza n'umwaka mushya muhire ku bantu bari gutegura kuba bawinjiramo.